Peking in Sensi Nange Yongla Samdi Shu, Tari Pegalo Yudon Gada Shipchi Shibdu, Rabne Chakchi Lependa Shiba Sagadavet, Sebanishu Dun Tanchilong Yudon Tautu Bet Chupke, Resa Purbuningi Sangulerimte, Konsushugin, Taringilerim Dina, Chino Konskamian Chupuchoki, Jeburzumdi Tudunto, Tagia Gu, Kalopzev, Kortang, Konskamian Chupuchoki, BBC Sarkube, Tiver Kalense, Kor, Pemitikzuki Pantisikon Choki, Gagar ki Salekan Kachi tu, Gakanani ki Sansam Sunyota Te, Jantitalena, Kor. In you turn can dwelling let him kotik lamne, gave Tunga Nimusungsi shooting cave core, Moon Korshijasu, Dilini job, Pemikaba Shigla, Togi Miri Poppy core, Kaju Melam Tepse, Sunzo, Mensum ki, Peminyam Tala, Hingur Bumchi Kodengna, Korje, Yedushukin, Sangu Gabaka Shamlar in Besigrona. Kasan resal hapa yin pemilana mebe uti chino koskambyo chempu choki sugar gave simchune talamku JLF Brave New World she jebur chamri tudun ki pangar tembe jamning shebe lerim to chompa potha chen piko air chota len sumen je re teyang kusha piko air choki gombu khani choki kui theshe ko tewar gombu khani chone gyagar narab sugyune tharbe chamje dan chemi shibe taduk nyamsu lembe kusu tetan yinshe kalinche yobata shenyang gombu khani choki taja do mi rik terbum de yongzo kimjan chi ki dushe to ne ta gyobe thula phap yoche kalophe bebare chozung gebe tuki tamja shi kor ka je you may already know I have 4 commitments. Number 1 commitment, I am human being. I am one of the 7 billion human beings. As I mentioned earlier, human being, because social animal, basic nature is compassion. Therefore, without touching religion, simply scientific sort of research and try to promote warm-heartedness. This is my number 1 commitment. Number 2 commitment, religious harmony. It is unthinkable. Conflict, killing in the name of religion, unthinkable. All religion, in spite of different philosophy, all teach us loving kindness, forgiveness, tolerance. So, religious harmony, very important. It is very possible. Look, India, over 1,000 years, you see different religious tradition there. At the intellectual level, scholar level, there is sometimes debate, but almost none physical action. So now here in India, all major world religious traditions live together. So India is the example. Religious harmony is possible. Yang rangi chibur lukab chamje tan chemi shiwe nyamlen jidar nang gyobe to lamdun shukab jinor konskam gyo chimpu choki kalin titar tse song. I just start thinking, where is self? Where is I? Where is Dalai Lama? No. Mere sort of what's the designated. Otherwise, nothing. Pinpoint. Besides this body, mind, where is I? Where is self? That is Buddhist concept of anathema theory. Anathema, selflessness, like that. So these are very useful in order to tackle our emotion. So emotion is the actually destroyer of peace of mind, and eventually destroy your own physical health. So I have some special medicine in order to keep healthy body through healthy mind with this philosophy. Pemilana mebe uti chino konsekam gyon chimbu chola talam gyu chize choksum nin geji sargyu tsemba tachin BBC sarle khan ki sargyu be kanti shu par gumbu khan yi choki kalin che yipre
Tenyang kumbu khangi choki taja togi myerin khade chewe zada ki tukok tir mi mangbu shiki rani ki ngensu la ma par mi shen la pempa tukyo le ton nang shimba teda nyune ngoza tembre che ta tenga nga tsu nye lingchen nye gekab nye chulu she hachang jinzin che suyo yo kyang taja samlo teda tongyu tuje yo simba ta do mi di tebum dun yongzo la mi chikyur ki dushe zinne samlo tongyo be tukab re che kalok che yo re. Many people don't care about their own sort of safety, but helping. Wonderful. So in a way, it's revealed something positive about humanity, about us all. Negative things, sometimes helpful. One way, frustration, anger. And one way, when your own member of your own community suffer, then develop sense of concern, more compassionate feeling. In the past, you see, we too much emphasis my continent, my nation, my religion. Now that thinking is outdated. Now we should think humanity, 7 billion human beings. Gyakarna nigi sanzam chonyo tate parlam gyakar ki sale khanta min na lenlong shuche na shi yobata chize chutu nin lada sanzam su gyana shungi mangmi yi gyakar ki sanzam mangpyo Colonel Santosh Yabata she mangmi chugu che kyo gyakar ki mangmi nishur lagzin ta ne se yobe ne zu gulam kha ne thadu Tenya CNN News 18 ta News X ta na shi North East Live share be gyakar ki sale kha ne phemi dikzu ki pandi si kyong bumram ba losan sing ke chola chize chutu ta chudun che so so nin ni tumar gyakar na ni ki sanzam chönyo ta te chanti shu re Tenyang phemi dikzu ki pande sikyong choki logi tone sanzam the shin phabe ni ki sanzam yin patha kap ter sanzam the shide phabe nga longo kyata ri ne tu ba chung ye yon kyang gyana mi ma chidun ke khap ki phesa wangyu che ken gyagar ki sanzam su chönyo te da chung wa tha GC phegi ne tu masel phartu tesi tu sanzam gi chönyo mu tu ka ni theni re che kale na yobre chozong pande sikyong choki tenga gyana ma sho chope goti Mao Zedong ki Pesa hambe sungkap, pyote lati yimbata, pyu ta tenjong lada Arunachal, tanashi dukche ngapo zumo nga ta, lati la wang yutuba yina, zumo ngapo le lapo wang yur che tuba she yobate, dejo sebo nang yukre. We've been saying it for 60 years. When Tibet was occupied, Mao Zedong and other Chinese leaders said Tibet is the palm we must occupy, then go after 5 fingers. And the first finger is Ladakh, Nepal, Bhutan, Sikkim, and Arunachal Pradesh, right? So we had an incident in Doklam in 2017. Yes. Now it's happening in Ladakh. And then there is pressure on Nepal and Bhutan and Arunachal Pradesh, so on and so forth. So we must learn what happened to Tibet. This is a big lesson for India. Unless you know what is happening in Tibet or what happened in Tibet, you will not fully understand Chinese leadership mindset, their strategy. So they have the palm, Tibet, now they are coming after 5 fingers. Shenyang pande sikyong choa ki jino khonsa kyamgyo chenpu cho le lape gyakar ki dinsa pa shik me se na yang cho che se tuen na song. Well, you know, His Holiness Dalai Lama has been speaking about India for the last 60 years all over the world. I think he is the biggest and the greatest ambassador for India's, Nalanda tradition and, Indian philosophy. Now, since 2011, he has devolved his political authority to the elected position, which happens to be my office. He has separated the church and the state. So hence, it is my responsibilities to speak about Tibet and political and administrative matters, and here I am, condemning the violence and, warning people of India and all the neighboring countries. What happened to Tibet could happen to you. We've been saying it for 60 years. Now it's happening, So we've been saying this for 60 years. It's just that people don't listen, Now, through CNN and other channels, a growing number of people in India are realizing the threat posed since Indo-Tibet border became Indo-China border. Dawa jeme chize truk nin chino khonsa kyamgyon chemo cho chilu khungtang keju kenga la phebe kui thunga nimo yimbata tujin dita tun phemi digzu ki inyur kuchap thongkang nin chino khonsa kyamgyon chemo cho ki toke thamcha kha ta lapchen ki uti je cho kor thato lamne doling lerim shik khoti na den ki tu lerim the na tamshen na ken la kyamche yongzin ling chotui dim che cho ta
kasu takla kesa yangi la tha thana shin khonsa cho ki zato kushap Richard Moriche denshu na shin lerim tsoyon inyu kuzap thunje farsi sunam srin la ki nangyu yimbre lerim teshin kui thungka sungji tang gebe katin je den ki lerim sungji shuche tu re tu doleng lerim di shin chinda tumbe che thuk de gebe thungka thujeng in England ki chiru chuzu thangbu de chega ni sumba pharta gyagar nang ki chiru chuzu thukba ni tunda chega par ngotep thawe na Office of Tibet London shebe inyul thunje lekong ki khajang gyune thekar kyangsi na kire tu gyagar lojo mon ko deguling shija su phemi keba shigla toyim nyerim phogyo ba taje tumde le radu chungtu phemi theshin kesa dili ne mon ko shija su chije duing in george sani su taje na yobata taje tumde te nyedu chije chudu nyen thön kap neyam phogyo ba radu chungtu yöngyang khong la chawatan loso neta nyense kayame ba sungkitu taja khong kyul te karwar zong tu menju nangmi yimta 당나시 콘단 데워 총웨 나미니데 미당 축지 타자 수조 라샤 요레투 디 코르티가 문 코르사네 콘진 라바스린 라키 티주나세 온고 도글링라 타리 주도 니모라 아니 포지티브 케이스 직 튀어서 아니 디 포사디 아니 딜리니마 두스 튀어제 타리 듀랑아도 데조 타리 주니모라 셔 딱제체 타리 주도 니모라 아니 리졸트 튀엄바레 리졸트 튀엄바 시소 아니 사네기 타실달 탈룩 메디컬 오피서 당하나시 최대 명하기지 산에 본지숨 당군 시작되고 로로체 이내 가서 커런트 센터라 칭체 보라나 아니 트래블 히스토리 디게 보라 두셰체 보라 라자 남지체 디 이모기 슈디 니베 토라니 가서 보라바 탈룩 메가 카르와 종라야 CCCC 센터 레파두스 키에사베니 보라 되게 메제 존나 조심바레 안지당 보라 소위 네버디 아니 에심프토매틱 아니 사와 메바 로제기 메바 아니 नेता खाया में बची दिसरेशा इने तदी PCR टी ता थामे ताजे ती बोला नि पॉजिटिव थे इन तंबा अनि शोंगी प्रोटोकॉल शिसोंगी पुरांतु से डिस्ट्रिक्ट में हातु से और एशिया इ अंदी की सेजुदु निमो थागारांदा 먼저 프랑이 되게 능미 균이 되게 된 미다 죽지시도 이게 뒤에 먼저 과란된 센터다 초 응어체도 기에 당체 아니 이게 무슨 가냐 체샤요레 안 디볼 디에디 미숨 소기 차기도 안 공디게디 중이 디야갑 키온도 민감 중앙이 디게디 안 터리 죽디니 몰라야 먼저 응어체도 양조스 테스틱 산에게 다루 맹가도 대도시시 아니 딱제라 서비스 렌체 단다 딱제 당샤유스 안 터리 주주기 추지 숨베 토라는 지미 찬제 안도 디게디 자라가 손도 소시 조다 자나 우한 네 템베 도입이 나자디다 자체 트레드베 갑틴데지리아다 강고 조디다 주딩가야 됐다 트래블 리스트릭션이 차디도 근데 이제가 아니 나랑도 지미 리 다가나시 찬제리 아니 게르소시 데소시기 ngane 아니 팀 스웨제 칠러슈 나나슈 아니 다리 주주님은 고도로 타오제 디볼이야 아니 내가 찍링라 아니 판도 수원기 링디 다리 주고네 링디 아니 매바직스라서 보나서 도스니 트레딩 총샤 디엔지 자마다 아주 대직 총요리 찍게 단다 메주 당샤유 안디 트레딩이 단다면서 이게 딱제를 요리 한 기분에 내가 그래 참아야지 니만가도 수를 마도 좀 비그레스 쉬야게 내단디 디차데샤 디 멤베기다 투상 아니 자감다 텐데불이야 미주 망고치 땅디 교사리 한 디수 상마라 센조 만나로치스 안디 문고 시작에나 다 내가 찌그란직 한 미시 단대차다메 쉬야니 두지체 페미직주 트레딩 레공기 장도라 신나 페미지조 나도 도김니린 포긴 페미타 니슈장이 중외트네 타다 네바 쪽숨타 타게 중화 뒤 대통수 침바 니리도 태야 도김니린 포긴 페미테다니 숨 딜리사미링니 겐칭 라다 소남리 시자니 구타 면코테굴리 시자니 찍제레도 야나 우한의 제베 도김니린 니레신 캡데 제제 도신 요답 진주 페미지조트 내염 연구소에도 약으로 슝기 튕겨르고 페미탄 튕경 업주라 따제 난갑 내다 여바갸자 니차 고zam리도 약가나 고야 림바 당보 unlock phase 1 똥급 도임니린 포베 네베 창제 니레신 파신 여베 페미직주네 페미 남자라기 이나마도 딤주 자원네 마나로시 안자라베기 나신 여브레
Pemi Dizu Kyapkon Kyakar Chanjo Mandi Sane Gonzi Lekung Ne Chidar Regu Shubishin Sane Gonzi Lekung Kyapko Sundar Nagar Tang Tsopema Mandi Che Pyoge Tu Duming La Sunso Men Sum Bebe Sane Te Sumki Nyamta Pemi Namla Tsone Gotem Nangche Tu Kagyu Melam Tepze Hingor Bumchi Shendep Soze Nang Tu Kanye Chengi Pemi Di Tu Kyen Pemi Tang Chugu Tubata Te Kone Tazun Mitang Chu Tang Mitang Sum HIV Nine Ritu Ki Neba Mitang Shi Sazan Yate Mitang Ni Kyawo Wache Re Tu Pemi Tedala Hingor Ngadong Re Tsone Gotem Nang Tu Mandi Sane Gonzi Tenzi Namke Laki Kagyu Melam Tepze Talen Dare Khanla Tu Mitu Pe Nyamta Pemi Tedala Rogram Kyache Nangwa Tuchi Che Shu Tu Taringi Sangyu Lerim Tezami Tiga Pyoki Nyinti Ni Kyangsing Shuwe Lerim Kachazan Shamki Tazi To Sikyu Yuepe Tedun Kochan Naruna